Zapadna Hercegovina sada procvjetala pod vladavinom ovog političkog Sarajeva. Zapadna Hercegovina je bila 50 godina brutalno kažnjena iz Beograda i srpske politike i nije se dalo ništa. Nije se mogla cesta napraviti. To su bili makarani. Ja znam, išao sam i gledao sam. Brutalno izolirana bila. I onda prođemo ovaj rat, dođe ova Bosna i Hercegovina gdje političko Sarajevo upravlja procesima i tako dalje i kako kažete užas pravi svima ostalim, a pritome se ta Zapadna Hercegovina razvila do nivoa Monaka. Vi imate kružne tokove, savršene, u perspektivi kad pogledate 3 kuće se vidi. Nigdje kuće imate kružne tokove. Od para, federalnih para zajednički. To je političko Sarajevo koje je, kako kažete, malte ne otiralo svojom politikom sve i Hrvate i Srbe i ovo ono, a zapravo je obrnuto. Potpuno obrnuto. Pod političkim Sarajevom je to dole procvjetalo, pod političkim Beogradom i Jugoslavije je bilo samo. I to vi znate. Da ćete odgovoriti, gospodine. To vi znate, samo je teško malo odgovoriti.